خۆشەویستانی کورسات نیوز سڵاوتان لێبێ لە ڕۆژاوای کوردستانی و بەرنامەیەکی دیکەی پانۆراماتان پێشکەش دەکەی. پانۆراما جیاواز لە بەرنامەکانی تری ناو ستۆدیۆ هەم بە دوو شێواز بۆ ئەوەی زۆرترین زانیاری زۆرترین ڕاستی و شلۆڤە بێ ئەوە بگەێنین. لەم بەشەی بەرنامەی پانۆرامادا گفتوگۆکەی لەگەڵ بەڕێز سلێمان عەرەب ینی هاوسەرۆکی پەیوەندی گشتیەکانی پێدا. کاک سلێمان بخێر هاتی گەلێک سپاس گەلە سپاس. ئەم سلێمانی هەفدیتر نەکرم هاتین قامشلەوەم هەفدیتر بکەنا ڕەوشت چاوایە کاک سلێمان؟ واللهی ڕەوشە ڕۆژاوا ڕەوشە بەرخۆدانەیە، یعنی ڕۆژاوای کوردستان نەهاد قۆناغێکی دیرۆکیرە دەرباستەوێ پشتی ساڵێن درێژ و بەرخۆدانێن دیرۆکی پشتی دەستکەفتیان مەزن نەها ڕۆژاوای کوردستانی لە بەرامبەر قۆناغێکی ئەم کارن بێژن هەستیارە ji ber hewldan ewn ku ev destkeftî êdî mayînde bibin, fermî bibin, itîfaq cebecê bibin. Ji bo wê êrîş jî zêde dibin, hewldanên tinekirinê jî hene. Ji bo wê mirov karî bêje qûnaxekî gelekî dîrokî û muhim re derbas dibe. Yanî piştî rûxandinî rejîmê Baas, hatinê desthilatê demkî ya niha li Şam, hewldanê me ew bûn ku em itîfaqa bikin û va itîfaqa jî cêbecê bikin. İtîfaqa dehê Adar ya yekê Nîsan û herî dawî jî itîfaqa ji dehê Kanûnê 2026. Lê diyar e desthilata Şamê heta niha jî bi zehniyeta Baas û bi alîkariya Tirka hewl dide ku gelek Kurd qebûl neke, destkeftiyê Kurd tune bike, projeya ku li Bakur Rojhilatê Sûriyê jî tune bike û bi armanca ku gelek Kurd dikin ku jiyara jî derbas bike ji ber ku ev gel doza çareserkirina doza Kurd dike. Mafê Kurd dixwaze bifermî. Ji bo wê hûn her kes jî şopênê nava dema derbasbûyî çend rojên derbasbûyî de li Rojavayê Kurdistanê êdî berxwedanekî dîrokî birê ve çê. Ev berxwedan hem temsîla projeya demokratîk dike ya hemû gela hem bi taybet jî ji bo çareserkirina doza Kurd hebûna gelê Kurd dike. Ev demekî wiha dîrokî. Wiha dîrokiye. بەڕێز ئیلهام ئەحمەد و دگەل جەنەڕاڵ مەزلوم عەبدی تێکەلی چێکردن دگەل حکومەتا شامێ و دوو گوت ینی ئیتیفاقێک هاتە چێکردن یان نێزی هەڤن کو ئیتیفاقێک بێ چێکردن چه ئیتیفاقانە بەڕێز سلێمان؟ ئیتیفاق شخوا berê hewldanê ku ev îtîfaq cebecê bibin hebûn hinek xel hebûn ku li serê îtîfaq nedibû. Ji xwe şanda me ji duh sibê derşamê ye heta niha bi fermî ji bo raya giştî tiştek negotine em çawarê ne. Tanha jî berez mezlûm Şamê ye. Bi fermî belê. Bi fermî pêwîst e ji bo raya giştî bêjin. Lê hinek agahî ez dikarim parve bikim. Agahî jî ew in yanî di xalên giştî de îtîfaqekî nêzîketiyekî baş heye. Çawa ji bo saziyan rêveberiya Xweser, ji bo perwerda zimanê Kurdî, ji bo asayîşa hundirîn ya şar û bajar û gundê Kurda di giştî de nêzîketiyekî vî şîwazî heye. Ji bo çareserkirina heman pirsgirêkê li şarên dîtir yê dagirkirî wekî Efrîn, Serêkaniyê, Girêspî yanî bi giştî ji bo çareserkirina doza Kurd xalên ku hene ê ku berê jî me itîfaq kirine li serê niha heta astekî baş nêzîketiyek heye. Lê ya ku heta niha cebecê nebûye di serî de rawestandina şer yanî di dema borî de jî heta niha jî iddia dikin ku şer rawestiya ye pêwîst e rawestê heta vê kêlîkê jî êrîş li ser Rojavayê Kurdistanê hene. Bi armanca ku hêzê eskerî bi armanca ku bi qeweta çekê karibin
هرما بگرن و هزا خو و دستلاتا نتوان وسایە نتوان في شوازی حتى هان كارينا بينا بدنا كرن ياتي ترجي اتفاقا جبوي هزن لشكري تايبت هزن سوريا ديمقراطيك قصده او جي هناك تشت بلاف بونا يعني دي ساجي از بيج نفرمينا ليد بيجن جرك هزن جيش السوري وهزن سوريا ديمقراطيك حتى مسافتكي دوري هفدو بكون جبوي جبر چه جبر دو جه دیاری کرینە تحديد كريناش بو هسه يعني وصانا مسافتك جرك وري تحديد كرن ديار السبع مسافات حتى نها نهات يكرن كما اجبر باوري بواه هزين توند نابي يعني برين هما تفكر نهال حلب الشيخ مقصود واشرفيه هزين سوريا ديمقراطيك قصدي خوكشاند هزين اسايشمان يعني مديد شوا ببختي كي مازن كرن جبر باوري ايدي نما بوانا كتي جبوي وي جرك ام ضمانه كو إريشكي ببخت يعني تجه تحديد كرين جبوان يعني بس مسافة حتى نهات يا تحديد كيف جبوي رايق اشتيوري كرن يادي ترجي إيدي هزن سوريا ديمقراطيك وشي وازي كو اندماج ببن أن تقرب ببن اندماج شوايا بقر آقاهية كابي برسلم يعني اندماج آلية سازين ريبابريا خوصف دا يعني قوري آقاهية بيستا إيدي ببنا سازين رسميا دولتي هناك سازين قشتي هن إيك قال جارات بيجن ببورينا يعني بشوازك تاك نبشوازك يعني لشكريا فرقيا از بحثا سازين مدنيتكم از نهين بحثا عسكري نكري سازين مدني يعني بيستا اندماج ببن لهناك سازين كبار اي دولتي هبون اي رجيما باسي حتى انها هين دسلاتا شامية نو هين نهات يلي بيدري او جي قرك هناك موظفي خوا جبوي ويناكي ريبكي و اف اندماج في شكلي تشبه مثلا جبوي پرورده زمانی کردی گرک ایدی فرمی ببه اعترافی بکن و سازی و دزگه هنه و مندال و زاروکن کو پرورده زمانی کردی برنه حتی درا گهشت نیده حتی زانینگه نه هیا پیوسته اونا که وری قبول کرنه یعنی گشتی داد آلی مدنی آسایشا هندورین و سیاستا گشتی وکی دستوری ارینیه کی دیار دبه لید آلی هزن سوريا ديمقراطيك ده بيست اونا آلية اندماج اوه وچاوبه او حتى نهاج بوي راي قشتي نادي آلية سربازي آلية سربازي يعني وب دفر قابن وبسسيابن وبكتلك وب چاوا تابلي ببن افنا ايدي هين مايا ديارا خاص بيوان تسنة يعني حكومة ادمكي يعني غوري ما وغوري روداوين كو چه دبن گوری هلوستن کن شام در کون براستی آرمان جوانا که به هزا ترکا کو هبون اگل کرد و کی اراده کی سیاسی جهول راک یعنی او ویت خواست او تخوازن هزا ما لشکری نبی هزا ما پاراستنی نبی و هبون ما دستوری و ما فی گل کرد جنوی چاره سر کرد یعنی دیار دبی بر بوی و چه مجبر يعني شركي طائفيت كن شركي عنصريت كن و حتى نهاجي مرسومه كي جبوي خاطري چار سركرنا دوزا كرد اي 13 درخستنا اف مرسوم جي دكارن نوا شو روج كي ده نوا ساعه كي ده فينا كي حموي شو اللي راك يعني او ناجتك ضمانه كي دستوري حتى وكان هانينا وهولداني واجي اون اراده قال كرد بشكينن وخبون قال كرد جيتنا يعني بفي شكليه جبوي و باوريدنا برا مواد هانينا نها ام هول دنكو ام بضمانات هي ضمانات ناف دولتي وهذا خويا باراستني ام فينا ما يندبكن بعد اسكفتيا جبوي مثلا رايك شتيشي يا ناف دولتي حتى نها براستي اوجي بدنگيا ويناكي في نشان دي بشتي ريشن كوچيبون يعني اس خوازم ويناكي جبوي هر كسي في راستي بزان بي هزن سوريا ديمقراطي بشتي شريك والحلب رودا يعني غوري اتفاق هي تفجريا يعني جدرين خوجيك شانجي بزانابون وبريار شرنهات يكرا باش فكشانا كنترول كراي بيغمان كنترول كري چما ابنابو جبر براستي مداخله كي قالكي مزن يا عنصري كو هولدان شر كرد وعربا بچبه هولدان كو يعني قالك هرمين عربي جبوي خاطري هبونا هزن سوريا ديمقراطيك بو مترسيه كي مزن يا شركي كو بشر كرد وعرب جبوي اف
پیش نکوی او شراچه نبی هزن سوریا دموکراتیک خوکشاندنا سینورن کو هرمین کردی تدهن جبوی وینا اف همون بزانبون تکرن حتی وکن ها تنه ما پاراستنا هرم خوکری او جی لسر ناوی عشیر عرب به ذهنیت کی توند به آرمانجات نکرنی و نقبول کرنی ایریشی لسر و پروژیت کنو ایریشی لسر گله کرد کن یعنی گفات خون دبشن امی گله کرد امی تنب کن شبوی ویناجی ام جید با خدا میدن دكارن بيجن يعني وقت من دناف قال دانا دناف خلقي دانا لفير لحسكي وخلق دبيجا قال لك عاجزه ودبيجا كواليسيوني يعني امريكاي ام بردان ام هيلان تشتكي وساهنا ده يعني ده يعني او جوابه او تشيدوك جوابه يعني راستی هبونا کوالسیون ناف دولتی یا تحالفی لحرم مهر هبو لی دما کو به رژیم شامی را گهشت اتفاقی و به ترکا را گهشت اتفاقی ایدی گوتن اون شریکه مینو ایشری داشت یعنی نها دستلات شامی بو بدیل هزن سوریا دموکراتیک و افناکجی نونری امریکا تون بارک بشیوازه کی فرمی مخابن گوت لی گرک نه لنکو اف ایریش لسر برا یعنی حواله نوای کو بسال درج برخدان کرن مروواهیش داعش خلاص کرن و کاریبون نوا تندیا داعش بسکنن خلاص بکن یرو روش تنه نه لابانا البرانبری هزن کو بدعما ترکیه و بدعما بهذا دولته وبشرعيات ناف دولتيه كورن إيريش فيه هزيب كنو وتنبكنو وامباركو يلسر جدينن شبوي وينا يعني قال لي مال في ده ريب راستي تايبات شبوي تحالفة دولي وتايبات شبوي أمريكا قال لك يعجز بويا بريجي زانين بريجي زانن كو ببختيه كي برجواندين هزي ناف دولتي هي نكو ما نزانية يعني جي آمده كاريه وينا كي نكريه ليه بوي شكله ببخت كو تين وبيك دربي دفش هر تشتي بردن بضمانات باتفاق شبر إما حموها ولدانا اتفاقات سياسية دكن يعني سابقا كابو برسكاك سليمان لنا برا أمريكا وهسا دي يعني جي سابقا كابو ترسا كابو جوي كيان شوكك بو يعني بري وانا كي جيت قلت امتنج بي خاطر شر داعش اللي درينا دربي وينانا بس ام زانن كو لبي هر غافكي كو تداين تركيا لبايا اشبركو ام كرد جبركو كرد الفرن جبركو دوزا كرد هيا جبركو بارچيك كردستان اللي دري سر خاكا خو كرد جاندكن تركيا جي بحمو هزا خوا ده حمو بينغاوين در باسبوي ده ايدا سلاطا شامي چاو امريكا اتفاق كر چاو بريطانيا اتفاق كر چاو چو باريس اتفاق لقال فرنسا وهيزن ديتر وكي اسرائيل كر اف حمو هزا اللي بشت هزا ناتو وهزا تركيا بارمان جاكو دوزا كرد سوري ده نوي ناس كرن نوي چاره سر كرن هبونا كردال ويدري نبي شبوي وينا كي مجي قبول نكرو اما مال برخدا حتى داوي دهمان دمه ده ايريش لسر بروجيا كولفر هي يعني ام بيوستا وينا كي بزانب يعني قال كرد خدي بروجيا كبوي اواكرنا حمو سوريا وتايبت هزه سوريا ديمقراطيك وريفبريا خسر رولکی گلکی گرنگ دوی پیواجویا دمکی پشتی هلوشاندنا رژیما باسی حتی نها ام چاو سوریه نو آواب کن جبرکو لجمع جيران ما شريك ما عرب هنا سوريان هنا بيك هتاي ديتر هنا افهموا بهفرة ويتشوا سوريا نو آواكن افنا بروجيكي كرداش بوي خاطر كشتي سوريا هبو لكيلك وينا كش بوي كرد هبو افنا نهائي ريش للسرويات خوازن شركي كرد وعرب درست ببي بلي بس كاك سليمان تشتكي دي هي وملت وخلكي رجاواي كردستاني تدا سروي عجزة وش بيجا مسألة براتية جلان هسدا هزين سوريا ديمقراط مثلا الرقة اللي طبقة له حلبي حتى دير سوريا مثلا شهيد دان شهيد كتن وإيروجي أو شهيد عندك دير سوريا شهيد بني كلا رقة يبي طبقة يبي يعني وبراتية جلان شوا يعني مشروعك بوش كس خار شبه يعني نها وكي بروجاري ببريا خسر وكي علاقتها نابرا كرد وعرب دا او علاقتها كي ديروكيا بيستا وري باراست يعني وكي كونها حول ددن شري كرد وعرب چه ببي او
پرسکریکێکی بڕاستی مەزنە و گەرەکەم تێدا هشیار جبەر ڕێژیمێن هەیی دەوڵەتێن هەیی یەنگ و کوردستان داگیرکردنەیەک و دەسڵاتن هەر لەسەر ناکۆکیên di navbera gela de jiyan kirine. Ji bo wê hetek û gel azad bibin pêwîst e ev eleqet navbera de eleqetekî rast bê, hevdû qebûlkirin bê, hevdû re jiyan kirin bê. Proje wekî proje giştî karî bû bi salên dirêj di nava aloziya Sûrî de, di nava şerê Daeş de karî bû encamekî gelekî baş derkeve pêş. Lê çima di nava civata Kurd de niha ev derketiye pêş ji ber bi rastî beşekî mezin ji wanakê dema ku desthilatê Şamê hat û ew xîtaba xwe ya unsurî ya demkî ya behs jî berê yanî her dewama ew xîtaba taifî û xîtaba netewperestî û neqebûlkirinê Kurd bêguman ev wekî reddetfeil yan jî li beramberî wênakê Kurd helwestê xwe deyna. Ev jî rast e yanî mirov nikare bêje. Hindek yani ew di nav Hêzê Sûriya Demokrat da hindek xelkê wan eşaire çek berdayne ser û gule berdayne ser hevalek û şehîdketî Rasta ev hemû hene xıyanet hatiye kirin ev na ekîd e. Lê niha jî di gelek şarê me de di gelek herêma de Kurd û Arab hevdûr ne. Yanî cîranê hevdû ne, li ba hevdû ne, bi hevdû re jiyan Sûriya Demokrat jî mayne. Heta niha jî mane beşek maye yanî mirov nikare bêje hemû Arab bûlo ne. Lê ev rastî jî ji bo Kurda jî bû mînakekî dîrokî ku ev rastî jî nas kirin yanî. Ji bo wê pêwîst e em ne rê li pêşiya şerekî demdirêjê Kurd û Araba nevekin. Hewldan bê ku bi hevdû re bijîn, hevdû qebûl bikin. Di destûrê de hevdû re qebûl bikin, Sûriyeyên wê de hevdû qebûl bikin, bi hevdû re bijîn. Ji ber em ji hevdû nayê neveqetan din niha. Gelek ciya de tê pirsîn mesela gelo hinek şar hene bajarên hene di nav de nêvî Kurd e nêvî Arab e hene erê. Wê çawa ev nake ev pirsgirêk çareser bê? Yanî û Kurd dîroka xwe de jî her bi axlaqê xwe, bi rastiya xwe hatiye naskirin. Bi hevdû her kes qebûlkirin hatiye naskirin. Ji bo wê niha ev encama siyaseta desthilat û dewletên ku li beramberî Kurda hewldanê dikin hene. Lê ez karim vê jî bêjim. Gelo ev gotin berî 10 sala jî me gotibana dibû. Yani berî 10 sala jî me karî bû gelek gavên baş ji bo xatirê destkeftiyên mezin werine avakirin em hevdû re çêbikine. Ji bo wê ew ê nake em anînin ha mesela şoreşa Rojava ya Kurda gelekî di astekî berz û bilind de ye. Lê encama va gavên ku me berî niha dabûn. Hewldanên ku me berî niha kirin û bi sedda bi hezara xort û gencê Araba jî şehîd bûn divê oxirê de. Yanî mirov nikare hemûyî bavê jî. Ev gelekî muhim e. Lê gerek e em li pêşiya hewldanên ku şerê Kurd û Araba dirist bibe. Ew êşekî gelekî wê dirêj bike heger bibe. Meselen di herêma Rojhilata Navîn de şerê Şia û Sunna heye. Ev şerekî bi sedê sala dirêj kiriye kes nikare çareser bike. Di Rojhilata Navîn de şerê Cihû û Araba heye ê Filistîniya. Ev jî şer kes nikare dermanekî ji bo wê nake bibîne. Ji bo wê gerek e nirxên civakî werine parastin, bi hevdû re jiyankirin werê parastin. Em rê li pêşiya wê nake jî vekin û em nehê ya da wî jî divê de em nebêjin. Lê ez zelal bêjim ku niha Kurd nava şoreşekî ku ji bo xatirê Kurd mafê xwe bistênin li beramberî ev bêbextiya ku li dijî Kurda bû bi armanca Kurda tune bikin bêguman wê hinekî ev na zeîf bê û hesasa. Yanî di nav Kurda de hesasiyeta çareserkirina doza Kurd bi hebûna Araba mijarekî gelekî giring e. Ez ê biçima korîdorekî ku tazeya gelekî berfirawan bû ew jî yeketiya Kurdan e. Niha li herciyekî Kurdek destîwî li ser dilê ji bo Rojavayê Kurdistanê. Bitebet jî li başûrê Kurdistanê em li başûr hatin. Yani gelek spas. Yani hersengandina û nirxandina wan ji bo wê yeketiya Kurda çi? Niha ji bo xatirê Kurd bi rastî Kurd beşekî mezin berê jî beşdarî şoreşa Rojava bûne. Yani li vê derê li ser vê xakê
هەر سێ پارچێ دیترێ کوردستانی بسەدا خۆرد و کەچێ کووردا خوی ناخۆدانا و شەهید کردنا ئەv بژارێکی gelekî مهمە یعنی li Bakurê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê li ji Rojhilatê Kurdistan lê di dema dawî de piştî ku ev pêvajoya êrişa li ser hebûna Kurd çêbû bi rastî ez zelal bêjim Kurda dest hiland û di qenaetêm de Kurdek li cîhanê de nemaye ku ne derketiye serpiya ji bo piştgiriyê hemû cîhanê li her باوەڕکەم جارایەکێ جارێک بۆ کۆبانەی وسا بوو لێ بهترە. جارێک بهترە. وێ جارێک gelek بهترە yani li hemû cîhanê Kurd li serpiya bû û ez ji bo hinekî taybetmendî jî bidim rastiya wê yani hinek ciyek Kurdistanê wekî Bakurê Kurdistanê wekî Slêmaniyê ev wekî germiyan wekî raperîn ev berê beşdarî şoreşa Rojava bûne ev berê wan nakê şoreşkirî şoreş bi destê wa û hêza wa hatiye meşandin ew parçeyek ji vê şoreşê ne niha ê dîtir ê ku berê tevlî nebûn ha tevlî bû mirov karê vê bişî ji bo wê nakin ha belê yani bi taybet jî bi etîbar hûn ji Başûrê Kurdistanê hatine yani Başûrê Kurdistanê di astekî herî bilind de niha em dişopênin û gelê me li vê dirê wê rastiyê zanê li hemû gund û bajar û şar û hêzên siyasî û hêzên ragihandin û ne tenê wilo bi sedan gencên Kurd ji Başûr berê xwedana niha sengerê şer de niha li beramberî wa hêzên tund çek li destê wa de ye û li ber xwe didin ji bo wê bi rastî yekîtiya gelê Kurd li ser vê bingeha destkeftiyên mezin yê ku li vê dirê hatiye danîn ئەگەر پرسا بن پرسەکە حەزبی نەبێ هەران یانەتەوەیی بە دناڤ بازنەکەنەتەوەی دابێ هێزا دژەتیرۆرە سلێمانیا یەکەتیان نیشتیمانیە کوردستانی و فەرمانە سەرۆک بافڵ تاڵەبان نەهان بە ڕۆژاوای کوردستانی شانی شۆپاندنەوە نرخاندنەوەش بۆ وی باوەڕکەمە بڕیارەکە قورس ناوڤەرای قلیمین و دەوڵەتیدا نەوسە بەلکی بۆ یەکەتیا کوردان بۆ پاراستان خەڕۆژاوای کوردستانی لازمە ئەو بڕیار بێتەدا نەوسا ڕاستە ینی تایبەت بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یانجی gelê me li Slêmaniyê giştî ew ji berê ji destpêka şoreşê de wan nake li vir ev gavê ku niha têne dayên dana hebûna wa hebû piştkiriya wa hebû û di her qonaxekî de jî rolekî gelekî giring leyistin ji bo piştkiriya şoreşa Rojava niha jî ew jî di asta herî bilind e bêguman yekîtî Niştimanî Kurdistan bêguman gelê Slêmaniyê gelê raperîn gelê germiyan gelên ku li wê herêmê hemû ev niha di astekî her rice ez dixwazim çi bêjim yên ku berê beşdar nebûn niha êdî hatine li pey wê şopê li pey wê şopê ne li pey wê şopê niha êdî beşdar dibin û bi astekî ew jî gelekî bilind em boî jî ser şanaz û ser bilindin yanî em ji bo wê na yani carna belkî ez wilo vê cudabûnê Slêmaniyê û yekîtî dimeyzênim ji ber em nikarin ket dawaya berê taba wa helwestên wana piştgiriya wanakê em ji bîr bikine ne tenê nihaya ne nû ye ne taze ye kona ji destpêkê de ye ji bo wê na yani ev helwest yekîtiya Kurdan nîşan dide girêdana Kurdan nîşan dide û di aliyê siyasî de jî her kes zanê yani serkeftinekî Kurd li Rojava hebe serkeftina her sê parçê dîtir e şikestinek jî xwedênekî hebe wê bandorekî gelekî xirab li parçetî li destkeftiyê Kurda bike ji bo wê ev piştgirî gelekî hêzekî mezin e ji bo me yani îradeyekî mezin e û bandorekî mezin li raya giştî jî dike yani meselan her kes niha zane ew ê ku êriş bixwe jî dikin ew dijmin dizanin ku li vê dirê tenê Kurdê Rojava nînin piştekî wayî mezin heye bêguman îrada wa dişkê bivê dema zanin ku li wê dirê bi 10 milyonan Kurd hene piştkiriya vê derê dikinin sînoran derbas dikine siyaseta giştî ya cîhanî dişopênin diplomasiyetê dikin piştgiriya xwe ya gelerî ku serhildanên ku niha li seranserî cîhanê dibin ev hemû hêzekî mezin ji bo xatirê şoreşa Rojava ye ji bo wê bi rastî di vê qonaxê de pêwîst e ev nahîn behtir bibe û taybet ez bêjim berî ku ez derbas bikim di aliyê ragihandina Başûr de
سپاس بۆ هەر کەسی یعنی ئەو ڕاگەاندن ئەو ڕاگەاندن یعنی بڕاستی چاو دەینا لەسەر vê بەرخۆدانê سەروا ڕاستیە هۆرگولیە نوێنا هەموو شۆپاندن ئەv hêzekî gelekî mezin ji ber bi rastî ez bêjim di destpêka ku êrîş hate li ser Rojava yanî desthilata Şamê ragihandina Tirka ragihandina Erebî bi giştiya Siûdiyê Erebiya Cezîre evanakî şerekî gelekî mezin li beramberî Kurd dana meşandin lê dema ragihandinekî Kurdî û ha jî bi hêz hat bi rastî hêzekî gelekî mezin ji bo Kurda çêbû em tenê neman yanî ji bo wêna yani ez dikarim vê şanaziyê bikim ku ev nabû hêzekî mezin û di encam de jî bi milyonan Kurd li dinyayê serî hildan û li xwepêşandanên mezin çêbûn ev na belkî gelek wilo aliyê wê manewî bibînin bes tenê aliyê wê manewî nîn niha hêzên desthilatê cîhanê de xwediyên biryarên Amerîka Ewropa Rusya ji hêza raya giştî ditirsê ji ragihandinê gelekî ditirsê û mecbûr dimêne ku gelek tiştê ku ew nadixwazin pêk jî bêne û belkî astekî bilind niha ku hêzên ku niha hîn wekî Frensî û Amerîkî ku hîn jî nava mufawedata û hewldan hatine hewlêrê û çûne Şamê û hewl didin ku çareyên baş bibînin ku şert û mercên hêzên Sûriya Demokratîk Sûriyayê de qebûl bikin yek jî ev hêzan mezin ji bo wê çaverêne ku di Ewropa de di Amerîka de di hêz ciyê ku Kurd lê bihêzin li başûr li bakur bi êdî xwepêşandanê milyonî çêbibin yani bi milyonan Kurd karin rabine ser piya û piştgiriya xwe ji bo vê qunaxa giring bidin û nehêlin ku Kurd êdî careke dîtir şikestin yani ez naweqenim ku Kurd êdî bişkên bi teekîd wê Kurd di vê qunaxê de mafê gelek Kurd li Sûriyayê nû de misogerim بله gelek سوپاس بۆ بەڕێز سلێمان عەرەب ئەفسەرۆکی پەیوەندیە گشتیەکانی پێدا پارۆراما بەردەوامە بێ لە بەشی دووەمدا لەگەڵ هەوڵەدەیت لەگەڵ ژمارەیەک لە خەڵکی بەرخۆدەری قامیشلو و ڕۆژاوای کوردستان بەگشتی گفتوگۆ بکەین حسر چاو من دباره وک بارنا بوهاره اگرمش عشق و علم لسر مداد باره حسر چاو من دباره وک بارنا بوهاره اگرمش عشق و علم لسر مداد باره مشور نگود باور نکن دشمن وک گوری هاره مشور نگود باور نکن دشمن وک گوری هاره دیلان دیلان و دیلان صبر دیلان 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 خوشویستان بەشێکی پانۆرامەدا بینێت و گۆڕستانی شەهیدان کە ئەمڕۆ بەراستی بەخشباتی شەهیدە لێرە لەگەڵ ژمارەیەک لە خەڵکی قامیشلۆ و ڕۆژاوای کوردستان گفتوگۆکەین دەربارەی ئەوبرینانی میلەتی کوردایەتی و ئەو ڕۆژە لەسەر ڕۆژاوای کوردستان هاتووە و بەتایبەتی شێتی کوردان و یەکبوونی کوردان بەیەکەوە گفتوگۆ لەگەڵ خەڵکی بەرخۆدەری ڕۆژاوا دەکەین فەرموویە خوش بود بیک یا خدا دلکی دل مولو خوش بود عطا و خوش دیدی که تمی افتش ثابت بود و کردم بره هم ام یک بن ام تمی دشمنی خوب بخن اما قابا ام نبن یک دشمنی ما کرد بید دشمنی مشکست و قال لك كيف مات وام كيف را نازل الحمد لله وشكر هل مالك القامشلو دا شهيدك لبروجاوای کوردستان شهيدك سريكتيا كردات زيكيتيا كردات خازم ام كرد بنيك و
زبا مسابقة سيدات صوتو ما زبيت هر بزي جوارو جبو رجافای کردستانی بو مورالا چت بیجه خورتین رجاوا و یه هم کردستانی جبو ملت روجاوا بر تجاری سر خورانا کش بر روجاوا تجاری تو ننابه شخص هر دشمنه هوف کو اریشی ما بکه بش بیک 1000 شهید ما کوتنه ببن 1000 که شنا وانا سری را دکن وجبو با شهید جام بجنا خود بر وانا طويل وجبو باجار المني دنجي چه او کسی چه کریا جبو في كزي جبو كود جمنه هوف تجاري انه جمنه كي بيس كود اسلاميات دي مشاند بس امنت اسلاميات اويه جبو جنا كي كود خاصي كزي خو كزي كوري جيكرن ام بهزار كزي شنوات كيف عملت كتي كرد دستي وعد هفكبه وبي امش بيز الموزوري خلاص بي وخورتو قيزي ما خوينا بس برجي امي اكتيا كردات خوازي سلاورس سلاورس چوانی صعب سپاس دنبری ور روش بسر رجاوای کردستانی هاتی و بتایب جی مسئله کتیا کردات ست بیشن او روشا قبسر روجاواي كردستاني ذات افينا فيدل كردا حماكر يكتي كردي سر هر چار برچه كردستاني چيكر وروجاواي كردستاني ملتكي برخديره ملتكي برخديره والبرخدده وازباورم باليكاريا كردي ما يجدر و تجاريجي ناكبه وام بسركبن يعني قالك باشا اني هر روش برينك كويتا بدنامه كردا يعني چه لازمه ام بو كرد لحرب بارچه بو يك بكن انا تشتي ايروج مر لازم وادش منها براستي كردا كرن يك ام كرد ندبون يك دش منها ما ام كرن يك يعني ام كارن بيجن ام وادش منها سباس كن ام كرد كرن يك قرك ام ايرو حفاظ السيرفي كتيا خو بكن قرك اف بروجرام جناب مرابن قالك أب مشكلة جناب مرابن قالك جيرو بيبي أم حمد هسه خو بدن هب وبيك دستي أم حرجة فرشة خلاص كن نفرشة كي تبي مام شو فرشة مام شد بيجي ده هم بري وير روشي بسر روشاواي كردستاني دست بك جي بيروس أم سلافني جرم جي حمو شرفان الجبري شرط شينن ومش قال لي خورا بيجن قال لي برفدير اميرو للرجافه سركفتينا برا حميد دنيا برا حميد دنيا لما بقري جبرقو ما دحزارو يا زود وازو سيزاده ما اثبات كرب بقوتها هي بكي وقصدي وقال ام سركتن نب امريكا ونابنا توي لايرو فان ببختي المكرن وبشتا خدان ماتشون دي ساجي ام جواره دولتنا من تويروش اوروبا رد بيجن ام كرد هنا بحضاري السلام سرخاك اخونا ام تجاري ناشكن ام نبقى وطا بسركن ام بلادي خسرت كبر ام شرفاني خسرت كبر ايرو بيشتيقو فان ببختي المكرن قال لي كرد حمك شيار بون يقدس ام حمو بون يقدس جباشور جباكور رجلات باش مرقا يا بكا قصدا حمي قريلا تبدا ام بون يك جبوي ولو ام دوي بهوريه دنن وامي بسر كبن وامي خاك اخوه بباريزن وامي دف خاك اخو ناكرن حياني ونقطق دلوب خوين دلاش مذهبي وام بشكريا شرفاني خل جبهه شردكن برا شرفاني مبزانن امجل بشتاوانن واوجي بشتامنن وشفيدك حياني باشور سلام جحمو شرفانر جحمو جبهه شره وجحمي قره وبرا قال مورالي نشكي ام تجاري نشكه سنو بسر كفن وهر بيجي كردستان خطا صوره كسن كاري خاكا مداكرك حياني بويك لدرجوش ذهبي بنراني خوشيس لدرجه او لدوان او بۆچوونانەی کە خەڵک لەبارەی برایەتی گەلا لەبارەی ڕۆژی ناوچەکە و ڕۆژاوای کوردستان لەگەڵ ئەو دایکە قساکەین دایە سلااوڕێت حال چوایە و ڕەوش چوایە و مۆراڵی خەڵکی و دایکە چوایە الروش سرسري باجاري خامش لو اري شر قتل عامك قيزو خورتاي بس برا جولاني بازان باغ هزا كردا بشكي ناشكي يرو روك ان شاء الله مي كرد بنيك حرشار فردي كردستاني مي رزقار بكن وباستاقيزو خورطابه حتى نقطه خويند جاني مدابه ام قامش لو حسك كوباني وباشور وباش رجعفا ام برنادل ومي برخوا بدل حتى نقطه خويند جاني مدابه وتشقاقيزو خورطه ما شهيد بخن وقا ام بهيز دبن وقا ام قاود دبن ام الكولانا بالجالا كابن وقجنا شهيده كيمه
أزل كولان أبم حتى أجمع به إلا زولاتي خورزقاركم قينا قيزو خورطاية أفتشان سالي ما أمد بنت شردنه أفتشان سالي ما أم شردك أم فداينش ولاتي خور حتى نقطة خوين جاني مذهبي أم ولاتي خو برنادر برا جولاني بازاني به دتشقا قمارة خو أردوغان وسعودية بيني سر ما قيزو خورطي ما شهيد بخي أم بيتر بهيز كفن حطاني يفك هبي ويفجي هبي أم الكولان أبن ومي برخو بدن ودستي باشور ساغبي وجلال طالباني ساغبي ويكتيا كردا وسركفتن سلاورس سلاورز باوج چت بيجي لي روشي بسر رجاوي كردستان ياتي اشخوي كونزانن ها بلانا كقريش بون روجاوي كردستاني او بلانا قريش دولتن ايرو غنادور خودكوتن ام بشكريا كرداتكن خيانات كرداكرن كرد براسي تنهشتن تشتين امريكا رو روسيا خو بجهان حميده يكون زانين امريكا دنيا دمشينه لكم كوجي يرو بسري قلمتكن يرو حكومتها دمكيل برشافي وانا يعني هر كسي ديت افدع شيء تندرو افده صاله دستن كشو خورتي ما هاتن تناكرن ليرو مدبينن اريكاريا بوا چاتارتكن ودجي مجي وان شتاب كارتين يعني افانا البرشافي جهان حميجي تخويا كرن بلان قريش سري قليما لي قليما بو برسف هرشا بارچه كردستان دا ايرو لسر بيان خودي دركتنان باريك كتيا قال خو كردا صد بيجي والله امريز وسلافي خو جوار دشينن روجاواتن نهشتن باشور كردستان باكور كردستان روشلات كردستان دنيا حميده اوروبا د هر دريده براسيجي سكنا قليما خودي دركتنا قليما روجاوا جهيرز وسباسيه لغرك افر خداني بردوام ببراسيجي غرك للسربيا بهنا بلان قري سري قليما هنا غرك افر خداني هاتي دوباره يعني چلکیتن کرن گرک بردوام به خودی درکتن یعنی براسی هبون و تنبونا کردایا گرک ایرو ام خودی خود درکون و چکسی ایرو آریکاری دا جبور و جاوا ام سلاف و رزی خوشی پیشکش کن ام جیا که گله باکور و روشلات سوری گله رو جاوای کردستان دا امیل بر خوبدن حتى نقطة خوينا داويجي ضماري مدى بالشغل ام جوكا نادين الجمرة ام كدافا شيدي خوا برا نادن تمجي امي البرخوبدن حتى ام تسكفتي شيدي خوا وملطي خوا وقلي خوا يرو البرخوداني افيازة صالمة ام لسر بيانا ومي لسر بيان منجي او مورالي مناينش كاندن هري امي برخوبدن سلاف الرزداء روشكا تايبت بسر رجاوي كردستان هاتيو و هروش خورتين ما شهيد كافن وخيانات لما كرن هون شد بيش خورتين ما خيانات بوهو ما حتى فيدري بصة ما شهيدان حتى بس أنا لا يعرف شهيد كت أنا كركي وحيد جاخب أوجي شهيد كت أنا ديكاي ما ولو يعني جبرت أف خيانة حتى جبر كنجي حتى كنجي مدفي خيانة إذا بعيش بصة حتى فيديو بصة دمرة يكتيا كردات شد بيش أم تخازن دسر كفن أم أشتي تخازن أم خشية تخازن أم تخازن زارو قيمة بجب أمان بعيشة زاري ما تشينا با مدرسة أم نما دويرنو أبشينا مدرسة أم نما تشينو أدويرنو أبشينا درك أم ترسا كده دعيشن حتى كان يبصا يعني هر ما قبل كم كمنا خشية ده هر خراب درد بي يعني أم دعوة أشتيتكن أم دعوة خشيتكن أم دعوة رحتيتكن شعبي با دايكا بص حيسراتكن كذبيوات شوطن بص ما حتى كان شد بيجي باني والروشة بسر رجاوي كردستاني هاتي عروش خورتي ما شهيد كافن روشا ما قال لك خرابه وكردي ما قشوا شيدي ما برن ما قال لك داني ما قال لك خوين داني وام خوازن ام بسر كيفن وام تشيك ببن وام بس خويني بمرجينو وان خورتا وان شهيدا دينين يعني ما قال لك شهيد دانين بابك شهيد مني زاري ما قش اسيرن ام خوازن روشا ما تشيك بسر كيفن ام كرد بسر كيفن يرو ام جيبو خلكي بنوك اي دولتي نعم بريه كتيا كردات صد بيجي خودي سر يكتيا كردي از دبيجم انه ام بروج ام دبين ام خراب درت بن ام باش دي كيفن خورتي مدرن تشيك دبن ام خوازن ام بسر كيفن وام تشيك دبن ام بترد خوازن خورتي ما اسيرن خورتي ما بين بردان وابو تخش خورتي والكيريا سير لا كيريا سير كي جان مانتي لو كامل ديري اسيره وافجي بري وانا شهيد كديه يعني ارينا لا يمن بس لا يمن الشهيد قش لا يمن
چت بێژیر بە ڕەوشێ بەسەر ڕۆژاوای کوردستانی هاتی خدای روشش کوزال انشالله از نه خدای پی خبر روشی آرام بی روشا انشالله اون هم لاته کلشی بویک ام بی لاته ها ام قال کی کیف خوشیم لاته کرد کتیا کرد چه بیم قال کیف خوشی نهای چێتێکا کووردا چێ بۆی هەمی بە هەڤرانە هون چت بێژن والله بچی انشالله ام پارو حتی نقطه خونا همو تبدن همو کرد کتیا ما ام کیف خوشین قال کی به یا کتیا کرد قال کی کیف خوشین وإيرابو إن شاء الله أبدش منها بانقام في ولاتين أبنا تويها ما قلنا أبني بها تالان كري بها كري باش هيدا نابني مالي خلتي وران بي تالان بين يعني كس كاني ما في قداش بانينا إيوه شوكا كيوات كوشتين بابا ولاتين كنت خيانة ما كرن والله خيانة يعني أبقى شهيد ميدان أبقى كد وأبقى تاب حالو المقلوبين هم قالك يتقحن والله شكرا هتكونوا هناك يعني براستيجي ام قالك يغمدين ان شاء الله مي سركفتني يا ما ان شاء الله بس ناخذ في خبره كتاب اخونا باشيدا كتابي ملاتي سركفتني يا ما سركفتني يا ما سلااو ڕێزمام على وسهلا نها مەراسیمە بە خسپاردنە 10 شەهیدایە برینێک دەبەدەنە ڕۆژاوای کوردستانیدایە و دا هەمان وەختیدا و یەکێتیەکە کوردان هەیە هون چت بێژن ام دبیجن ام یکتی کردان نه هیرو دام ام دوم دبین یکتی کردا براتی کردا ام دبیجن ام حقکی ما هید و دولت دا ام دخوازنه تجاره مشر نخواستیه او نا ایریشه متکن بحمو او خواه یعنی بحمو امکانی خواه ایریشه متکن جبو چه اتفاق دورتی ما ده هبون اتفاق ام حتی نابا و اتفاقی گرتیه و ام ناخوازن شرطی براتی کی گلا چه ببه یعنی شرکی ارتی گلی دفاع هرمه چه ببه عرب و کرد ام دخوازن یکتی کردا چه ببه نجبو ددی کسکی جبو ام مسئله خواه چاره سر بکن مسئله خواه حق و حقوقی خواه حق انسان حق مواطن ام او بکن ام دبیجن اف مظاهری کل در ورابینی اف یکتی کردا دیار کر جمارا اف ملتی مای کل هر چار پارچی کردستان رابونو لأوروپا الهمه داره اونا یکتی ما دیار کرن اونا ایشتن که ام لفه داره انقاذ ببن وحتى نهاجي البردوامة وام دبين بردوام بن حين تشتك سرهفتنا هين خطري لسر ملتي ما هي برا بردوام كن حطاني قرارك الدولة ام بنجي خد شننج دولتي درفدا وام كرنا اورتاغ وام ورطندن وام هيشتنا مهرن تكفن دفاري عربا هيرو اندستي خدك شنن ون مج شارج كرنا رديلن ام دبيجن ام تشتكي جوانا خازن ام دبيجن غطائك الدولي حماية دولي جوا قاليرا تشيكن 3 مليون انسان لفير البرنقا داريا وقتی دینجی ام چه بیجن جوانا بیترجی ام نکان بیجن ام بین لاف کرن جو شر چترا برا دمار چه نبه برا شر چه نبه لاف کرنا کی سرکفتی چند زربان ای و کوبانی خواه